Evo moja draga Banja Luka. Kako ste mi ljudi moji zlati? Kako ste? Ja vas baš volim. I nekako jučer se mi pokvario auto baš kad sam htio da idem van iz Banja Luke. I ostao sam još jedan dan. Tako da vas malo gledam kako pričate po telefonima, kako se igrate s telefonima i vozite kola. Gledate i ovaj recimo kako se lijepo igra. Vidite, nitko više ne gleda da pruži ljubav drugima ljudima, da im nekako pomogne. Pa možda je to bila ona Jugoslavija, ako se sjećate. Oni baš malo stariji. Jer ja mislim da je Jugoslavija bila izgrađena na ljubavi. A onda 1991. počeli smo da gradimo nove zemlje na osnovi novca. I sad svi trčite koliko god možete za parama. Gledate u svoje telefone, u svoje ekrane. Pa, znate šta? Nekad mi je neka žena, kad sam još imao 6 ili 7 godina i pazio sam se kod nje i došla je do nas crno-bijela televizija. Jel vi se sjećate neki još ovog crno-bijele televizije? I znate, i dragi Draško Stanivuković i svi ljudi moji dragi zlati Banja Luke i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Verovatno se ne sjećate ovih vremena, ali da vam nešto kažem. Tad kad je došla ona prva crno-bijela televizija, šta se dogodilo? Nikad nismo htjeli da imamo Mercedese, Golfove. Pa dobro, Golfovi bili su normalno za nas koji je radio TAS Sarajevo. Ali imali smo Juge, Stojadine i svašta i Lade. Ali živjeli smo u ljubavi. Nismo imali telefona u ruke kad smo vozili ove kola. I sami znate kad ste van integriteta. I sami znate da to nije život. Jer život je kad ste u nekim integritetu. Ako vam nije jasno šta ova riječ znači, pogledaj moje videe koje sam ih stavio za vas, ali u engleskom jeziku. Jer je vaš jezik i tako i naš slovenački više je napravljen za ljude koje poštuju one sa puno parama. I to je ono što sam vam htio da kažem. Kad je ona moja žena koja me pazila u ono vremena, kad sam imao 7 godina, to možda tamo oko 78. 9. ili 80. godine, 1980. I došla je ona prva crno-bijela televizija i ja sam bio oduševljen, ja sam je gledao svaki dan. Svi smo poludili za njom. I znate šta mi je žena kazala? Samo da znaš, dečko moj, ovo ti je šeitanov rat i vidjet ćeš ti to. Danas kad je poslije televizije došlo i lijepa, naši lijepi računari i milicajci i svi opremljeni kako treba za rat. I verovali ili ne, nije bez veze ono program 1, program 2 i tako dalje. I svi morate da pamtite sve ove stvari. To vam je bilo jednostavno programiranje koje ste lijepo ukazali nama svima sa ratom od 1991. dalje, kad smo se svi rastali i sad
samo trčimo svi za novcima. Ovi sa jedne strane, oni koji imaju puno novca, a oni drugi trče sa druge strane. Možda oni imaju malo manje novca, ali svi smo mi jedno, svi smo mi ljudi, svi smo bili tad braća i sestre u cijeloj našoj Jugoslaviji, a i van nje. A i sad smo braća. Iako se vi dijelite sad na Srbe, Crnogorce, Muslimane, Bošnjake, Slovence, Makedonce, Albance i šta god vi poželili. Ali sve to vam je lijepo nametnuo onaj program. Prvo sa televizijom, pa onda računarom, a danas vi bulite samo u vaše telefone. Ili mobitele, kako kažete, ili smartfone. I oni vam sve kažu šta morate da radite, kako da radite, da zaradite još puno više novca. Ali, je li to odgovor? Je li to odgovor kad se vozite i pričate i gledate u svoje telefone, šaljete SMS-ove ili tekstove, kako vi kažete? Je li to odgovor? Je li to poštovanje drugih ljudi? Ili vas baš boli briga ako netko umre zbog toga kad ste vi pisali vaš SMS ili što ste zvali nekog na telefonu? Jel ne možete ni to da sačekate, jel? Evo, to je to, moji dragi, ljubavi moje, Srbi, Crnogorci, Slovenci, Hrvati, Makedonci, Albanci, Vojvodinci i šta god ikad bilo blizu i dalje od Jugoslavije. I Amerikanci, i Nemci, i sve, mi smo samo jedan narod. One nation i ništa drugo. I svi hoćemo jednom da shvatimo da smo ispod Boga, ispod ljubavi, jer Bog je ljubav. I to ne važi samo za vas, dragi moji. To važi za sve ljudi na svetu. Ali za sad vam je postao novi Bog pare, novac. Pa vidite, to je ono što vas je sad odvrnulo od toga što je jedino važno u životu. I to je ljubav. Ako ćete imati ljubav do sebe i do drugih ljudi, onda verujte, imat ćete i puno novca. Ali ako samo trčite za novce i više ne verujete u Boga, onda vrlo mi drago da vam kažem, ali kraj je za vas vrlo blizu. Evo, volim vas sve, i Srbe i Hrvate i Bošnjake i sve ostale, i molim vas, gledajte na cestu, nemojte da gledate u svoj telefon. Ćao, Gott Franci.